Intambara ya Isiraheli na Irani imaze kwangiza byinshi mu buryo bufatika. Buri ruhande hari ibyo rumaze kwangiza mu gihugu cy'urundi. Intambara yatangiye kuwa gatanu itangira n'ibitero bya Isiraheli. Ibitero ndetse byahitanye abayobozi bose b'ingabo bagera kuri 20 n'abasiyantifike bakora intwaro kirimbuzi. Umujinya waraje, Irani nayo itangira ibitero byo kwihorera. Ubu ahabe ibintu bigeze, buri gihugu kimaze guhombera byinshi muri iyi ntambara. Isiraheli imaze kwangiza byinshi na Irani imaze kwangiza byinshi. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho uko ibintu bihagaze ubu ngubu nonaha. Tugiye kumanza tubagezaho ibintu buri gihugu kimaze kwangiza ku kindi. Duhereye kuri Isiraheli ibintu imaze kwangiza muri Irani. Isiraheli yatwitse ahakorerwaga uruganda rwa nuclear. Isiraheli kandi yishe abajenerali 20. Isiraheli yatwitse uruganda runini cyane rwa petrol rwa Irani. Isiraheli yashenye ama etage 3 arimo ministeri y'ingabo. Yashenye kandi ministeri y'ububanyi n'amahanga. Isiraheli kandi muri iri joro ryakeye yishe abandi ba general 6 ba Irani. Isiraheli kandi yatwitse ububiko bwa za missiles za Irani ziri hejuru ku butaka. Isiraheli kandi yatwitse ibibuga by'indege byo muri Irani 2. Hanyuma Irani yatangaje yuko imaze gutwika indege 2 za F-35 za ndege abanyamerika bakabirizaga bavuga yuko nta gisirikare kw'isi gifite ubushobozi bwo guhanura nimwe. Muri izo ndege Isiraheli muri izo ndege Irani yahanuye, umupilote umwe yabashe gusimbuka, ariko asimbutswe n'ubundi mu mutaka agwa mu ngabo za Irani ziramufata. Ubu ni muzima, ariko ni umupilote w'umudamu abitswe n'igisirikare cya Irani. Irani kandi yavuze yuko yatangiye uburyo bwayo bw'ubwirinzi bw'ikirere, ari nabwo bwabafashije gutwika izo ndege. Isama ibisasu byinshi bigera kuri 150 bya Isiraheli na drone 50 za Isiraheli yabashije kuziburizamo. Irani kandi ibintu imaze kwangiza muri Isiraheli harimo imiturirwa igera muri 6 iri mu mujyi wa Tel Aviv. Iyo miturirwa yari irimo abaturage, nubwo amakuru Isiraheli yabashije kuyagira ibanga, ariko biravugwa yuko yahiriyemo abaturage benshi, nubwo Isiraheli yo ivuga ko bamaze kuba 17 gusa, ariko abahanga bavuga yuko badashobora kujya munsi y'100, ahubwo ko Isiraheli ifite uburyo bwo guhisha abakomeretse cyangwa se abapfiriye muri ibyo bitero. Irani kandi yatwitse ikibuga cy'indege gikomeye cya gisirikare cya Isiraheli, cyari giparitseho indege nyinshi zabashije kugira, harimo ama F-16 2, harimo n'indege za gisivile zahiriyemo. Irani kandi yatwitse ikigo cya gisirikare gikomeye cyari kibitse za missiles. Icyo kigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Haifa uri mu majyepfo ya Isiraheli. Irani kandi yatwitse inyubako ikoreramo ubutasi bukuru bwa Isiraheli, yayitwitse irambika hasi. Hanyuma Irani yatwitse kandi mu nkengero z'umujyi wa Tel Aviv, yatwitse ahantu amagorofa yaratuwemo n'abaturage. Isiraheli yatangaje yuko ikintu kiri gutuma inanirwa guhagarika bimwe mu bisasu bya Irani
ko bisa nk'aho hari utuntu bongeyemo dutuma bibasha gukwepa uburyo bw'ubwirinzi, ku buryo iyo bohereje ziriya Iron Dome zabo, igisasu kibasha kubyumva kigafata indi nzira. Ariho muri kubona bimwe biri gucika bikagwa mu umujyi wa Tel Aviv ukaba wabaye umuyonga. Irani kandi imaze gutwika mu mujyi wo mu majyepfo, bo bakaba basa nk'abawushize hasi. Umujyi uriya wa Haifa bawutwitse bihagije. Hanyuma tugiye ku makuru ari gucaracara hirya no hino kuri iyi ntambara, turahera kuri Perezida Macron. Perezida Macron yavuze yuko watabona iyi ntambara yakomeje, ko uburyo ibintu bimeze biratuma n'ubundi hari ukuntu bicara ku meza bakaganira, Iran ikaba yasubira mu buryo bw'ibiganiro bakabasha kurangira. We ntabona yuko igifite amasaha agera mu 100. Macron aravuga yuko uburyo ibintu bimeze iyi ntambara ishobora guhita irangira vuba. Hanyuma Donald Trump yavuze yuko we igisirikare cya Amerika nta ruhare gifite muri iki gitero, ariko mu by'ukuri isi yose irabizi ko Amerika itatererana igihugu cya Isiraheli. Igihugu cya Isiraheli cyasabye ubufasha. Isiraheli yatangaje yuko nubwo batwitse intwaro nyinshi za Irani, ariko batwitse ngizo ku butaka, iziri hejuru y'ubutaka, ariko nyinshi Isiraheli yamaze kumenya ko intwaro nyinshi ziri munsi y'ubutaka ahantu kure cyane. Rero yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha bw'ibisasu. Hari ibisasu Amerika yakoze bishobora kugera muri metero 300 umanuka munsi y'ubutaka. Isiraheli yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha bwo kugira ngo ibahereze kuri ibyo bisasu, babashe kureba ko batwika n'ibisasu biri munsi y'ubutaka muri Iran. Igihugu cy'Uburusiya cyo cyavuze yuko ibi bihugu byombi byemeye, igihugu cy'Uburusiya gishobora kubyunga bigasubira mu muryo mwiza, bigasubira kubana neza, bikabasha kumvikana kuri bimwe na bimwe bitumvikana. Ni muri uwo mujyo n'Ubushinwa niko bumeze, buri kwirinda kwerekana uruhande cyane. Abatangaje yuko bari inyuma ya Iran 100% ni Abahuti ni umutwe w'igisirikare wo muri Yemen, kugira ngo murawuzi kuko umaze iminsi n'ubundi uwohereza ibisasu muri Isiraheli. Turakomeza tubakurikirane aho intambara igeze. Mwebwe mukore subscribe kuri YouTube channel, abakunda.